tulus mah kata si Sandri teh. Maneh di dagoan tadi. Ayo atuh. Ayo. Yuk. Hup. Naon? Banak kempes. Turun. Kumaha tuh? Berangkat tambal ban wae tuh. Ayo. Yuk. Aneh nyaho tukang tambal ban. Teuing atuh. Angke we urang tanyakeun. Tuh aya siapa urang tanyakeun. Ayo atuh. Bade naroskeun. Naon? Ari tukang tambal ban paling mana, A? Tambal ban sepeda Mun, A. lurus belok ke kiri, lurus belok ke kanan, lurus belok ke kanan, ayo pucal, lurus belok ke kiri, lurus belok ke kanan, Kurang ilis. lurus belok ke kiri, belok ke kanan, lurus belok ke kiri, lurus kanan, lurus deh, lurus kiri deh, lurus kanan, lurus kiri. Kemarana bobo jurig gitu. Aing sieun ngumpat